Jawjawai tu sa kajam jaman na makatina na sulivat. Saka tu sa kajam jaman aureja supui na kainua semas. Imazai tua pina sa seva rivalita na tebril. Imazai tua dosa puru katu dosa kayan. Imazai tua tapuru wakaran paju tapuru katu dosa karan. Amasanita imazai tua dosa puru katu tiro wakayan. Imazai tua itakaran paju dosa puru katu itakaran.历代志下22章10节到12节，23章1节到21节。犹大的亚他利亚太后，亚哈谢王的母亲亚他利亚一听说儿子被杀，就下令处死犹大王室全家。亚哈谢有一个同父异母的妹妹叫耶斯巴，她嫁给耶和耶大祭司。耶斯巴把亚哈谢的一个儿子耶阿斯偷偷的救出来，从那些将被杀害的王子中带走，把他和奶妈藏在圣殿的一间寝室里。耶斯巴藏了耶阿斯，救他脱离亚他利亚的手，未被杀害。亚他利亚以太后身份统治期间，耶阿斯在圣殿里躲藏了6年，背叛亚他利亚。到了第7年，耶和耶大祭司认为应该采取行动了，他跟5个官长结盟，这5个人是耶罗汉的儿子亚撒利亚，约翰难的儿子以实玛利，俄贝德的儿子亚撒利亚，亚大雅的儿子马西亚，细基利的儿子以利沙法。他们走遍犹大各城，召集利未人和各宗族族长到耶路撒冷来。他们在圣殿里聚集，跟王的儿子耶阿斯立约。耶和耶大对他们说，这是先王的儿子，他现在应该被立为王，照着上主的承诺许诺，大卫王的后代应该做王。我们计划这样做，安息日祭司和利未人值班的时候，他们当中1/3的人要看守圣殿的门，另1/3的人看守王宫，其余的人驻守根基门。所有的人民要集合在圣殿院内，除了值班的祭司和利未人以外，谁都不可进圣殿，因为祭司和利未人是归属上帝的，可以进去，其余的人民一定要遵守上主的规定，留在外面。利未人要在王的周围，直到保护王，王走到哪里就跟到哪里，谁想进入圣殿就把谁杀了。利未人和犹大的居民都遵照耶和耶大祭司的指示做了。安息日不上班的人也要值班，所以无论值班或不值班的，每一个官长都派上用场。耶和耶大把从前大卫王放在圣殿的枪矛和盾牌分给官长们，派民众拿着刀守在圣殿前面保护王。然后他带耶阿斯出来，把王冠戴在他头上，把一本有关王权条文的书交给他，高立他为王。耶和耶大祭司和他的儿子们高立约阿斯，民众欢呼，愿王万岁。亚他利亚太后听到民众对王的欢呼，急忙到群众聚集的圣殿去。他看见新王照仪式站在圣殿进口的柱子旁边，官长们和号手围绕着他，民众都欢呼吹号，圣殿歌手弹奏着乐器，领人歌唱赞美。
亚他利亚悲痛的撕裂衣裳，喊着说：造反了，造反了！约和约大祭司不要亚他利亚在圣殿被杀，吩咐官长们说：把他从守卫中带出去，谁想救他，就把谁杀了。于是他们捉住亚他利亚，把他带到王宫，在马门那地方杀了他。约和约大的改革。约和约大祭司使约阿斯王和人民跟他一起立约，要做上主的子民。于是大家到巴力庙去，拆毁庙宇，打碎祭坛和偶像，又在坛前杀了巴力的祭司马旦。约和约大派祭司和利未人负责圣殿的工作，他们要执行大卫所指定的任务，按照摩西的法律向上主献烧化祭，并负责音乐和庆典。约和约大也派守卫在圣殿门口看守，不准礼仪上不洁净的人进去。约和约大领导所有官长、贵族、民间领袖和区域的人民，接往从圣殿鱼贯进入王宫。他们从正门进去，王座上宝座，人民都欢喜快乐，城里也很平静，因为那时亚他利亚已经被杀了。Acu kainua semas satu cu asin na apura kai mazaitua tapuru katu unma karan。约和约大祭司是约阿斯王和人民跟他一起立约，要做上主的子民。历代志下23章16节。Tutsua kadam-daman asini popatarvan， 等待时机，重新出发。Dakalava Torishika Silungaan Saka Makaya Silunga Patagil。当亚哈谢被杀，亚他利亚夺下政权，并下令处死犹大王室全家。约阿斯是犹大王室仅存的血脉，他的姑姑耶斯巴在亚他利亚赶尽杀绝时，把他救出来，藏在圣殿6年，养育照顾他。在犹大政权被夺，人民违背上帝，信仰荡然无存之下，耶斯巴的丈夫祭司约和约大仍未绝望，他时刻想着如何恢复王室，因他深信上帝对大卫的应许，正如历代志下21章7节所记，上主不愿毁灭大卫的王朝，因他曾经与大卫立约，应许他说他的子孙要世世代代作王。因此约和约大照着上帝对大卫的应许，开始策划一项选进的政治与宗教改革，让大卫的子孙恢复作王。最重要的是，在犹大实行宗教改革，让王和人民重新与上帝立约。在这场宗教改革中，约和约大是关键人物。他在国家危难时，依靠上帝带领人民推翻邪恶政权，辅佐年幼的约阿斯，用上帝的话教导他，并带领人民重新与上帝立约，让人民得享平静安稳的生活。在犹大的历史中，这是个黑暗、罪恶满盈的时代。整个国家背离上帝，败坏到王室血脉仅剩下一个继承人的窘境。然而，上帝拣选祭司约和约大，他一生敬虔爱主，勇敢遵行上帝的旨意，不畏强权，行上帝眼中看为正确的事。他尽心尽力完成上帝所交托的使命，上帝也大大赐福这位忠心的仆人，
历代志下24章15节记载，他活到130岁高龄才去世。他的忠心和信心为后人留下榜样，人们将他葬在王室的坟墓里，以纪念他对人民和上帝所做的一切。1517年，马丁路德看到当时罗马天主教的败坏，开始了一连串的改革。宗教改革历经此运里，加尔文、约翰卫斯理、爱德华兹的努力，到今天，上帝仍在每个世代拣选、呼召他的仆人勇敢发声，为真理继续改革。每一次的信仰改革，都是为了让人更认识上帝与艰辛依靠上帝，并再次回应与上帝所立的约。在当今的世界中，我们也面临许多困难和挑战，战争、极端气候、疾病等问题时常困扰着我们。但是耶和约大的故事告诉我们，无论遇到什么困难，只要信靠上帝，坚持信仰，上帝会兴起他忠心的仆人来带领人远离黑暗，走向光明。让我们一起学习约和约大的坚定信心，相信上帝的应许，并在困难中等待上帝的引导，重新找到希望，迎接新的挑战。Sinaya tu tsaka daman-daman asini papupichu asini panlaray tanutin. Sa kumalya na matay no kodara ta munday at sitsubungan tayaw. Na kwani katina kipaparanga to ta tsamad. Paulidang hata ay siya kinikatsawan. Tara sa mutin to ta kipaura. Tara sa mutin to maichi-ichi. Tara sa mutin to mamaumala kadunangan. Akinakamudan. Tara sa mutin to sa ituan. Tara izua sa kamaya ikata sisilungaan to ta kinikatsawan. Lakwa tutsu at sinupua. Imazay to pakati Yehe Yeta ay siya timadua parkalay. Pasamaraw to ay siya sinalibatan ni Madu. Sibangan ni Madu akura ramunday. Nakipaparang sa kamaya to samad. Kipaenu to mana sinipautse sa to kilibag papupicur papumangwa no ata samad. Saka nakikakirang to saruan ni teo to samad. No namatazwa manari samalibatatin to mana mangwaan tuata si sarapay. Saka namakaitina na izuata puzangaran. Saka latina na patsuar, kitswar, te yehe yeta tuaichua na kikakereng tua saruan tuata kama tsemas. Ama saru turi lawi nua tsemasa ki aung. Saka namakai nama si zua tua si sarapay takalava tua papupicur temiak nuata kama tsemas saka nama kayati na paroro tanga akitsubungan tuata mundai tuata si sarapay. Sinaya tu saka jaman-jaman papupicur laruay tianutina mapulat. Sa tutsu kadaman-daman sinipaki naman tianutin, 上帝会用他的方法让信靠他的人享受平安、和平、快乐的生活。当我在困难中仍有这样的信心吗？ Sinaya tutsu akadaman aurita kigaluy na kinumnem latina na gemalwa kinumnem ayakana pasamaraw kainuri。 亲爱的上帝，当我处在黑暗绝望时，求你让我仍保有像约和约大对你坚定不移的信心，持守你的应许，勇敢向着标杆直跑。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali tu sa kadam-daman na makati na misla-slang sumupu kilaroy to asini padadika tu sa kadam-daman latina na tamakaya latina na tapupisuri imazay to ata parutan imazay to ata kikapira tayaw no na makati na kipaparang za pararaw na kikakiring tayo to ata kama samad
sa kilalawa tuamana rupa pupiculin papu mangwain papu piculin papu sawani nuata semas sakana makai tinana mipipicul tayau baika kiparai baika kisamula tuamana sini sinirengan nuadaran nuata semas ayakena dimikiki tapa semarau apa pupicul tisung na tiaken saka mali-mali no ijo ikan na malungwa aku sinupuan lamunana pajikatanga mapulat saka mali-mali datinana suliva tu cuaca kini adawan taja pingan